Kardom pini bertar jikta pini prime time news samang pini li monitoran pi. Aprang si bertang don ben cepat jadi mediam dia aprang bertang kumpi jikta. Dan tagat tot don rong par arise jangan hinpen ametang ahara long kep asat langki undon atumapan karco amai kedeng. Long sarim taru apan dipu quarantine center long one therapy ahem asor apan home quarantine kibi kiculong le ahem asor kisung. Bokolia quarantine center along pen COVID-19 awar pen inut arun kakoti apran kedang. Bertang kung PRG therapy putat bertang ton pen cepat jermidam senang. Todlon rong parong along akling sarpo sinjati sopen patir pipon si kebasat lang kiuna tumapan karjo asai kedeng pon. Den tagat todlon rong parong arisoi jangan hinpen patir pipon si jung rong isi HSLC mate kepangdeng sat lang kiun atumapan karjo pon amai pedopon. Kling sarpo sinjati soi hinpen mai chori si HSLC kiun tunatumapan Karbi Anglong arjo pon. Bangsok cepa untuk natum lagi first division along pen bibisan tiso second division long jir teron sang mer terang pi reng mir rong par pi jir song teron lapen third division along kongbura rong par lo bangso mai long man pengal hipen bura sing rong par rong asar trusting rong hang sanjia school headmaster rup sing pro kongchon bang ASA den tagat aro Vidya Singh Hansi Ram Singh teron dongka chingthu high school along thankuru kai jesong rong pi kongchon bang Assam University kifu lapen penangan kethekiting atum chetong pen non kibang jilang asad laki lapen ka Charlie Bomb jilang alam than mum teka. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Longkom aji along COVID-19 coronavirus abura kisopen arun kakoti apran ke dampusi berta ripton long. Langper constituency lo Bokolia Thana kipar lo angkang along COVID-19 coronavirus aborpen kipa Jogjapan home quarantine kipi along Sanpura arong amekar karlitang arun kakoti apran damnang lo Pinpur pon meke damtang aruni phai inquira troxy arni alang lichana along kachongda dampen dipunang le si medical check up asai dengsi coronavirus positive puklangsi home quarantine bikoglo Seta apitu kisok nang ke barajok dipu hospital along 126 sekilang asai denglo sita kisok ke bad wajok alang lipran damnang lo pusi berta long don. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Kisok ke cholong lok long sar im taro hemisia pan home quarantine donang ji pajo kichok ke jon ason kisung nang pusi asar pipen than pachuni pon. Kedamtang nipahini wasik arni longsar imtaro aminahem home quarantine ke padojiapan medical pen order PC aminahem pachadamlo labang soapi nipai troxy wasik arni putot medical atum alangpan COVID-19 akiso positive puang teklong si alangpan aminahem pen ingthum damsi sekelangapan dipuan pondedlo alanghem kedo esek kedo kedam kichokijun apiari kedo oajok ahem isi apanta home quarantine ason donangji hem isita hong parlong lepusi alang itumapan lampar pilo la swapor hot alang itun pherangke kahumri damhut nang pachini dunke non barlapor sai chutiki nangji anpar ta hem isita hong damlong lilo kwajok kichunalang pen chenglok ason tinta kasinsak ason chichak nanglo halapu ake sarta chikloi jonsi dolang kachewoi nonapor kisunga hot ake haiman kedo CEM EM MAC atum nang rapji mane pusi towar cholang dinglo pusi ke phowek longsar im taro asar pipen chuning repon Kulani pen bertapang dakpon Deborah Carter News 24 Karbi Anglong. Pinye berdalapan sekang tuning lo demi takmik kardom.